ovo bila najslabija utakmica Olimpije, daleko od ovog početka ovog dela sezone. Odgovornost za lošu igru, samim tim i loš rezultat ovog puta isključivo na meni, jer sam probao da uradim jednu stvar koja se ne radi u suštini, a to je da malo, s obzirom da imamo jako mali broj igrača u rotaciji na ovim ofanzivnim pozicijama i uopšte u veznom redu, ako izuzmemo samo tu zadnju liniju, a imamo 3 utakmice u 7 dana, odnosno ovo je 3. danas, da malo osvežim i promenim neke stvari i ono što je dobro funkcionisalo u suštini sam na neki način ja poremetio. Odustali smo vrlo brzo od nekog svog načina igre, ako smo mi imali tu taj zicer preko Elekija, imali smo još neke situacije i tako. Moglo je to da bude i mnogo opasnije, mogli su opadnuti neki golovi i jesmo mi primili i gol koji se retko viđa i tako dalje. Sve to stoji, ali mi danas nismo bili. Ovo su iznuđena rešenja, Zarifović kao centar for, Mitrović kao centar for i tako dalje. To nije ozbiljna varijanta. I ništa, otišlo su 2 boda, jesmo mi neporaženi i dalje, ali izgubili smo 4 boda u 2 utakmice. To nije dobro, ali kažem, i dalje smo prvi, imamo ta 2 boda prednosti, pa ćemo vidjeti svi zajedno da imamo ko je zdrav, ko je bolestan, ko može da, po znacima navoda, ratuje za titulu, kome to teško pada psihološki, mentalno i svakako drugačije, ko je nervozan i da ponovo vratimo taj način igre, pre svega, a samim tim i atmosferu